Queremos ser a túa empresa de transporte terrestre, marítimo ou aéreo para envío de paquetería, paletería, largos, grupaxes ou carga completa. A fiabilidade e o trato directo co cliente son as nosas señas de identidade. Levamos 40 anos achegando solucións de almacenaxe, logística e transporte porta a porta, con disponibilidade 24 horas ao día, 365 días ao ano. A los franceses les encanta con... Poularde de Brest rôti à basse température, champignons glacés au vin blanc et soufflé de pommes de terre Mona Lisa à la crème de camembert tiède. Más o menos. Pero nosotros lo tomamos con un pescado bien fresco y tan a gusto. Albariño Rías Baixas. Gusta allí, gusta aquí. Vinergi, unha combinación única de dúas materias activas con diferentes modos de acción. Un contacto multisitio e un sistémico que se distribúe rapidamente en toda a planta. Protección de longa duración contra o mildeu e actividade sobre black rot e escoriosis. Vinergi é a defensa completa da vexetación en crecemento e racimos, con mellora visible do verdor. Vinergi, un só produto que permite controlar varias enfermidades. Distribuido por Soaga. Antonio Carraro y Agrícola Casal, más de 30 años cosechando éxitos juntos. Antonio Carraro, marca líder en tractores especializados para viña, huertos y frutales. Agrícola Casal, concesionario oficial que cuenta con un amplio stock de recambios y maquinaria agrícola. Agrícola Casal, ven a visitarnos al lugar de Touceda 35, Alba, Pontevedra. Ridomil Gold Combi, fungicida sistémico contra o mildeu. Ridomil penetra na planta en tan só 30 minutos, polo que non é lavado pola chuvia. Ridomil é a mellor alternativa de tratamento para os primeiros crecementos do viñedo, xa que protexe mesmo os crecementos posteriores. Ben formulado co novo sistema Pepite, moito máis sinxelo de medir e mesturar. Ridomil Gold Combi, o fungicida. É un produto Singenta. Máis información na nosa web. Dous importantes prescritores canadenses participaron nunha sesión de katana á sede da denominación de orixe Rías Baixas. Bárbara Philip e Ian Philip non quixeron perderse a oportunidade de coñecer un pouco máis o universo desta DO, e que mellor forma de facelo que probando 45 marcas de Rías Baixas de diferentes tipoloxías e anadas. Algúns destes viños xa están presentes no mercado canadense. O resultado foi moi positivo. Tanto Bárbara como Ian coincidiron en que a anada 2023 é inmellorable, valorando moi positivamente a frescura destes viños atlánticos. Pero o que máis sorprendeu estes profesionais foron os viños de anadas anteriores, pois puideron probar un 2014, algún 2018 e 2019, entre outras. Unha experiencia que lles encantou e sorprendeulles gratamente, non só pola gran frescura que manteñen as anadas antigas de Rías Baixas, senón polo seu gran potencial. Canadá é un mercado moi relevante que se sitúa no top 10 das exportacións de Rías Baixas, pero este destino é moito máis. Un mercado potencial e de gran interese para a de gas desta denominación de orixe. En 2023, Canadá ocupou a 8ª posición en volume de vendas dos viños de Rías Baixas. ¿Te preocupan los efectos del mildiu en tus viñedos? Ha llegado Orondis Ultra, un gran salto frente al mildiu. Gracias a sus dos materias activas, oxatiapiprolina y mandipropamida, y sus dos modos de acción diferentes, ofrece una alta eficacia y una excelente persistencia. Orondis Ultra es sistémico y translaminar, lo que proporciona una protección adicional de los nuevos brotes, debiendo de realizar la aplicación desde el inicio de la floración hasta el cuajado. Gracias a su resistencia al lavado, incluso soportando fuertes lluvias una hora después de su aplicación, hace que Orondis Ultra ofrezca la máxima protección. De un gran salto frente al mildiu con Orondis Ultra. Y lo mejor es de Singenta.
A Ruta do Viño Rías Baixas volve colgar o cartel de cheo para as actividades que organiza co gallo da primavera de portas abertas. 10, 11 y 12 de mayo celebramos en ese fin de semana las primavera de puertas abiertas de la Ruta del Vino de Rías Baixas, y la verdad con una oferta cada año más completa, cada año más profesional, cada año más atractiva, y la verdad es que muy sorprendidos y emocionados por la buena aceptación que ha tenido al público final. As actividades desenvolveránse do 10 ou 12 de maio, pero esta semana xa non quedaban entradas para participar en dúas das propostas da ruta: música e viño polo río Miño e as visitas teatralizadas na adega Pazo Baión. La ruta organiza actividades propias. Este año hacemos unas visitas teatralizadas en una de nuestras bodegas, que ya lo hemos hecho en años anteriores, ha tenido una aceptación muy buena, y repetimos una actividad del año pasado que llamamos música e viño polo río Viño, que es un paseo en un barco vikingo, un barco tradicional, pues con música en directo, degustando un vino Rías Baixas con un picoteo. Yo creo que es una actividad fantástica y que está teniendo un montón de repercusión. Tampouco hai xa posibilidade de conseguir un pase para unha das accións centrais desta primavera de portas abertas. En poucos días, a Ruta do Viño Rías Baixas esgotou as 200 prazas dos 9 autobuses que partirán de Ferrol, Ourense, Santiago, Pontevedra e Vigo para levar os seus pasaxeiros a distintas adegas asociadas. El bus del vino ya llevamos muchísimos años organizándola desde la ruta. Bueno, es una actividad muy demandada y la actividad estrella, y efectivamente yo creo que es un producto muy interesante. Los asistentes van siempre en un autobús acompañados de una guía turística especializada, y tienen la suerte de visitar 3 bodegas en las que le explican todo el proceso de elaboración. Los autobuses van a diferentes subzonas que conforman el territorio de la denominación de origen Rías Baixas, y la verdad es que es una jornada muy completa, muy cómoda, ¿no? Y que te ayuda, ¿no? a tener una visión muy general de cómo son nuestros vinos, de cómo se elaboran nuestros vinos Rías Baixas, y yo creo que es una actividad muy atractiva. Pero aínda quedan opcións para os máis lentos. 26 adegas da ruta abren as súas portas de xeito completamente gratuito, polo que, ademais de coñecer o proceso de elaboración do viño, os participantes poderán pasear entre viñedos e catar algunhas das elaboracións. Esas 26 bodegas participantes están abiertas ese fin de semana, con lo cual la gente que no ha tenido opción de reservar en ese autobús sí que puede venir por su propia cuenta y visitar esas bodegas. Yo creo que es una oportunidad fantástica para disfrutar de ese fin de semana de una jornada enoturística. A esta oferta enoturística súmanse as 9 actividades deseñadas para a ocasión polas adegas. Sobre a mesa hai propostas como unha cata a cegas de cameliate e viños organizada polo Pazo Quinteiro da Cruz, a ruta de sendeirismo Muiños do Xuliana da adega Señorío de Rubiós, a visita guiada ao lagar medieval da adega Viña Cartín, a maridaxe con queixos proposta por Bodegas Bionta, ou a fusión que presenta Mar de Frades Vive en Azul. Participan en estas jornadas 26 bodegas, además de restaurantes y alojamientos que también ofertan propuestas para pasar un fin de semana completo, de comidas, alojamiento y luego visitas a esas bodegas, pero sí que es verdad que hay que poner en valor esas actividades paralelas que han organizado todos nuestros socios para que puedan disfrutar esa gente que no ha ido al autobús o que prefiere tener una actividad diferente. Pues desde luego que maridajes gastronómicos con la mejora de nuestras gastronomías con vino, jornadas de senderismo, tema de camelias y vino. Yo creo que hay una oferta muy completa, muy trabajada, muy atractiva, que los socios han ofertado para ese fin de semana, para que Rías Baixas y el enoturismo sea un producto estrella para ese fin de semana. Para a Ruta do Viño Rías Baixas, esta primavera de portas abertas é unha das grandes citas do seu calendario, ofrecendo unha oportunidade para chegar ao enoturismo a aqueles que aínda non coñecen as súas infinitas posibilidades. Las jornadas de puertas abiertas ya es una actividad muy centrada y muy fijada en el calendario turístico de Galicia y en concreto en Rías Baixas, ¿no? Ya la gente sabe y espera ansiosa ese programa de actividades que vamos a celebrar durante estas jornadas, con lo cual hay muchos adeptos, unos repiten, otros son nuevos asistentes a este proyecto, con lo cual yo creo que es una de las actividades yo creo que con más repercusión y más importantes para la ruta del vino.
Antonio Carraro y Agrícola Casal, más de 30 años cosechando éxitos juntos. Antonio Carraro, marca líder en tractores especializados para viña, huertos y frutales. Agrícola Casal, concesionario oficial que cuenta con un amplio stock de recambios y maquinaria agrícola. Agrícola Casal, ven a visitarnos al lugar de Touceda 35, Alba, Pontevedra. A Deo Rías Baixas súmase novamente este ano ao brinde colectivo con motivo da celebración nacional do Día Movemento Deo, unha festa que terá lugar na Praza da Pedreira e que contará coa actuación do grupo Eladio e los Seres Queridos en formato acústico. Os asistentes poderán brindar cunha gran variedade de marcas da denominación de orixe Rías Baixas, mentres gozan coa música deste conxunto. O acto de presentación correrá a cargo do xornalista e presentador Adrián Díaz. O 11 de maio, 35 denominacións de orixe de viño de 14 comunidades autónomas celebrarán a 8ª edición do Día Viño Deo 2024, unha acción de carácter festivo e reivindicativo promovida pola Conferencia Española de Consellos Reguladores Vitivinícolas, a asociación que representa as denominacións de viño a nivel nacional. O Día Viño Deo é unha celebración colectiva na que cada ano numerosas denominacións de orixe de múltiples zonas do Estado organizan o mesmo día, o segundo sábado de maio, diferentes actividades en lugares emblemáticos dos seus territorios, cun brinde colectivo e simultáneo como acto central en todas elas, que terá lugar a 1:30 do mediodía. O Día Viño Deo organizase cun dobre obxectivo: a achegar a xente un dos produtos máis vinculados e que máis prestixio dan as zonas rurais, o viño con denominación de orixe, e a vez reivindicar os valores e o impacto positivo que as denominacións de orixe de viño teñen sobre os territorios nos que se sitúan e sobre as comunidades que neles habitan. Este ano, na que vai ser a súa 8ª edición, todas as actividades vanse levar a cabo baixo o leitmotiv as denominacións de orixe dan vida aos nosos povos, celebremos o que os une, e promovendo unha mesma conversación en redes sociais baixo o hashtag Vinodeo Cohesión Social. Con motivo do Día Viño Deo 2024, este ano, por primeira vez, a Conferencia de Consellos Reguladores vai entregar un recoñecemento destinado a homenaxear a persoas ou iniciativas que estean a contribuir de forma significativa a chegar ao mundo do viño a xente, e particularmente a novos perfís de consumidores. O primeiro recoñecemento concedeuselle a Lacrima Terrae, concretamente as súas fundadoras, Alba Atienza e Sofía Atienza, polo seu labor para facer que o mundo do viño sexa algo sinxelo, divertido e ao alcance de calquera, e por facelo dende unha óptica singular e co gozar e a sinxeleza como eixos. A entrega deste recoñecemento terá lugar o 7 de maio en Madrid. Fertimón recomenda Armetil 50, o funxicida que protexe a viña dende o inicio. Armetil 50, o sistémico con maior rapidez de acción e poder curativo. Armetil 50, o funxicida adaptado ás nosas condicións climáticas. Armetil 50, olvídese do tempo. Se o recomenda Soaga e Fertimón, é bon. No mundo dos negocios, cada entrega conta. Galiport é o teu socio fiable para o transporte. Contamos con equipo especializado que garante as entregas seguras. Nos entendemos a importancia da túa carga. Confía en nós para levar ou traer as túas mercadorías. Galiport, a túa solución en transporte de confianza. Temos paixón polos nosos clientes. Los japoneses lo toman con... トロ、サーモン、ハマチ、イクラとウニの軍艦巻き、マグロ、生わさび、コシヒカリ、赤酢 o algo así. Pero vamos, que aquí te lo tomas con un arroz y te quedas nuevo, ¿eh? Albariño Rías Baixas. ¿Gusta allí? Gusta aquí. Os produtos de bodegas Aguiuncho en Sanxenxo xa están certificados co selo Galicia Calidade da Xunta. A xerente do organismo entregou a certificación a representantes da adega acreditando a posesión deste marchamo de garantía que permitirá á empresa incluir a nova sinalización na súa fachada e engadir o distintivo nas diferentes accións para a súa promoción comercial. Estamos moi orgullosos de ter unha adega máis en Galicia Calidade, ademais alguén como Aguiuncho
que é unha adega familiar, pero xa cunha traxectoria moi importante. Na xuntanza, Ana Méndez destacou os esforzos de Bodegas Aguiuncho para combinar a innovación co mantemento da mellor tradición e cultura vitivinícola da comarca do Salnés. Moi contentos de que a familia de Galicia Calidade siga crecendo e con empresas tan importantes e que coidan tanto os produtos 100% galegos. Con esta incorporación, Galicia Calidade suma xa 21 adegas que contan co distintivo das 5 denominacións de orixe e co común denominador da calidade dos seus viños. Da de Rías Baixas certifica os produtos das seguintes adegas: Adega dos Eidos, Valtea, Paco y Lola, Altos de Torona, Terra de Asorei, Adega Valdés, Señorío de Rubiós, Gran Bazán e da citada Bodegas Aguiuncho. Para nós, o sector vitivinícola para Galicia Calidade é quizáis un dos fundamentais tanto en número de adegas que pertencen ao selo como en número de viños certificados. A promoción que facemos desde Galicia Calidade é excepcional para uns, ademais, diferenciar uns, como é, por exemplo, nesta denominación de orixe Rías Baixas, os albariños con distintas elaboracións. Bodegas Aguiuncho é un proxecto familiar de Manuel Troncoso Poceiro e Manuel Troncoso Prieto, pai e fillo, que naceu no ano 1999, cando decidiron elaborar e comercializar viños de calidade, cunha aposta pola tecnoloxía e innovación, pero sen perder a perspectiva dunha adega tradicional que herdaron da familia. Estamos aí moi orgullosos de adherirnos a Galicia Calidade, para justificar que conforme hacemos nosotros un vino de calidade. E eso es unha bodega pequeña que estea a esa altura. En total, Galicia Calidade ten adheridas na actualidade máis de 168 empresas con máis de 850 produtos ou servizos avalados co selo de garantía, que engloban os sectores agroalimentario, mar, turístico, xoieiro, industrial, xeotérmico e de planta ornamental. Agricultor, chegou Ampexio, a peza clave para controlar o mildeu no seu viñedo. Grazas aos seus innovadores modos de acción, Ampexio converterase nunha ferramenta esencial nos programas de tratamentos de viñedos. Ampexio, o fungicida sinérxico e sostible fronte ao mildeu da vide. É de Singenta. Zorvec Vinabria, el nuevo fungicida para el control eficaz de mildiu en el cultivo de la vid. Su novedosa familia química y su modo de acción sin resistencias cruzadas, inexistentes hasta la fecha, la resistencia al lavado y sus propiedades sistémicas convierten a Zorvec Vinabria en una herramienta flexible y fácilmente integrable en cualquier estrategia de control. Distribuido por Soaga. Antonio Carraro y Agrícola Casal, más de 30 años cosechando éxitos juntos. Antonio Carraro, marca líder en tractores especializados para viña, huertos y frutales. Agrícola Casal, concesionario oficial que cuenta con un amplio stock de recambios y maquinaria agrícola. Agrícola Casal, ven a visitarnos al lugar de Touceda 35, Alba, Pontevedra. Los mexicanos lo toman con tacos al pastor con su adobe de achiote, chile serrano y especias, guacamole de Michoacán y totopos bien crujientes. Ah, sí, ya. Pero vamos, aquí nos lo tomamos con un corderito lechal y divinamente. Albariño Rías Baixas. Gusta allí, gusta aquí. Precisas enviar ou recibir mercadorías de xeito rápido, seguro e económico? Confía nunha empresa galega con anos de experiencia demostrada, con frota de vehículos adaptados ás túas necesidades e cun equipo de profesionais cualificados e experimentados. O teu mellor aliado, Transportes Galiport. Temos paixón polos nosos clientes.